Bernard Grech spiċċa jitrateni u finalment baqa' ma weġibx meta mistoqsi dwar il-costings tal-proposti tiegħu. Mal-Malta Today ma kienx kapaċi jwieġeb dwar kif ser jiffinanzja dak li qed iwiegħed u qal li l-proposti tiegħu mhux kwistjoni ta' costings. The Nationalist Party, how has it costed all these proposals? Can you explain a bit how it's going to be financed exactly? First of all, this is not just a question of costings, it is a question of vision. Okay? Hekk kif baqa' jkun magħfuż bil-mistoqsijiet qal li ser ikun qed jippubblika d-dokument wara li issa sar magħruf li diġà biddel is-suppost programm elettorali tiegħu approvat mill-Kunsill Ġenerali u fih ma hemmx il-costings. Il-costings ukoll iva ħajkunu qegħdin jiġu mħabbra bla dubju mhux għax m'għandniex, mhux għax mhumiex ippreparati, imma rridu nkunu qegħdin noħorġu dokument u mbagħad kollox li jkun iktar ċar u iktar evidenti. Għalkemm Grech qed jgħid li l-costings saru l-ebda mistoqsija dwar costings tal-wedid tal-Partit Nazzjonalista huma qed ikunu mwieġba. Il-ġurnalista tal-Malta Today Alex Taqsietu għat-tielet darba meta ġej bil-costings. This costing document, just to go back on that very briefly, can you tell us when exactly this is going to be published? Se jkun qiegħed pubblikat ftit ġimgħat oħra iktar qrib lejn dat tal-elezzjoni.